He rautaki kohi kai, hei tuku atu ki ngā whānau maha e pō kai kaha tonu ana i te rū whenua i o tautahi. Hei te 18 o tēnei marama ka takahiarangi whāwhātia e te ropu Quake Aid o Rotorua, ngā huarahi katoa o te hapori, tai atu rā ki ērā o te wairiki whānui ki te kimi kai. Ko tō rātou hia i te tangata, he kai e kore e pirau, he kai rōpū oto rānei. But we thought it would be great to get the whole Rotorua community together and to contribute and to make it as easy for them as possible. So we're actually going to drive street by street, sound sirens from fire engines and police cars and collect cans and other toiletries and goods for the people of Christchurch. Kei te kawea e ngā kōhanga reo o te whanganui ātara, tā rātou kaupapa kohi pūtea mā o tautahi ki ngā huarahi o te whanganui ātara. Ko te mahau o te puni kōkiri te atamira mō ngā tamariki o te kōhanga reo o ngā mokopuna i te rangi nei. Te mea nui, kei konei mātou, o kei konei ngā mokopuna, ngā tamariki, hei aki a rātou, i te kaupapa, i o tautahi, nō reira, ko te tuki te kaupapa. He rau e te maha o ngā rōpū e whakapau kaha ana mō tautahi nera.